Yuk, itu dia mobil, itu dia motor. Jebret, Anjir. Heeh. Aduh. Mati. Salah lah. Bosan, menang wae dah. Sombong amat. Alhamdulillah. Oke, kota Baktera nak. Yuk. Ya. Kemana wah? Jalan baru tadi ke dia. Kan ngora ieu. Duluan. Tutorial halus ieu teh ieu. Cariona. Start dari tutorial guys. 120. Salah teh. Ada cariona nih. Tuh guys, ada bahan pipi nih. Ada tuh startnya tinggal mana tuh? Victory. Ada. GG jangan sendiri lain. Tuh, Victory. Ya, mana bisa karena laptop. Aku tengah ikut mengembangkan bakat, Bisa karena laptop we. Nah, tuh gawe pas sekolah kita muruskan. Ya. Iya enter nah ora. Jangan teh. Kira aku minta apal enter. Ya enter teh cenama kurang jangan mempercepat program enter teh. Jadi atau mau dina HP mah ibaratkan yes atau nih urang teh mengirim yes langsung itu gitu. Enter teh cepat program. Bercepat kumaha? Mana kayak Itu mempercepat eta nih program kalau SSD gitu. Jadi urang teh mun eta teh kos kumaha atunya dina program teh urang yang percepat kos ngirim mun kambalah ka jadul mah atuh di yes geuning bala mah atuh mun cepat lah lamun lila mah lain enter ngaranna be entar Hai, tadi orang buka Facebook rata sudah. Wah, naon? Ya kan gitu ngerti deh. Hanya Mak tukang naon ke www henteu? wewe Www keting biasa nama ning Facebook mah www.facebook.com mendingan biasa nama. Itu biasa nama. Makin teh mana pajaran. hari wewe teh naon lah? www teh singkatan, www teh Katana. muncul baru www teh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh alus aya nama Facebook aya nama. Kudu-kudu make www.facebook.com alus aya nama. Cing ajaran. Oh, pajaran geura. Masuk. Oh. Tapi bisa. Atuh aya nama. Kira. Marukan teh. Kada ada yang nanti teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus aya nama tuh. Facebook mah kudu make www aya nama. Mun teu make www mah mari tarima kudu salam heula atuh. Jawab itu mah ya. Emang kemarin kemana? Ya beli kalian. Daerah Arab kurang kemarin di orang sorangan ke mana-mana. Biasa we uli. Wah, itu. Oh, kemarin tara main karubas. Oh, Ya, ada di stokan. Nah, video mobil, video motor. oh. Anjir. Aduh. Aduh ya man. Boga berat teh supirna teh kalbang. Oh. Bakat berewas berenang minum heula. Minum kopi minum naon? Minum Minum kopi. Luas minum. Boga kopi di dinya teh jero teh. Heeh. Wudu teh. Ngebul mah mobilna? Ngebul. Jadi itu di belah kanan teh kritik
kritik teh. Naon di? Tukang beca. Oh, naon juga betul berapa ini? Teu pegat teh poin teh. Oh. Pegat kureuas ya dengar di masuk akal. Oh, Ini teh. Pegat tukang beca teh balik teh. Pas karek 10 aya baru ngan sebanyak meter. Aya 5 meter mah. meteran. Tukang beca teh ngampreng. Lulus bareng lo. Heeh, aya ngan minum. Oh. Kemarin ditanya, mahal kemana cenah? Ternyata tuh kayak ngendahar Lapar mulu. Lapar aslina. Gusti. Mahal ya. Dahar we. Balik ke tukang beca teh? Balik gitu. Daing bohongan lapar. Kelang-kelang bikin bolak-balik makasa ke hati kok yang kudu yang gue bilang hari ini mah tinggal ngomong atuh aji ketipu aing. Ah, jauh sudah warah lu. Oh, sok atuh heula yang lapar gini mah. Lapar we. Beakun itu lapar mah. Lapar we. Coba beakun teh caina aya kene, tah urut aya kene. Ayo kemarin mana balik. Gini terila. Itu apa kurang tuh lain orang di kamar teh kurang kayak bakal was di lembur teh. Kalau orang sana tapi teh burit kurang kamar. Bapak-bapak, kamar teh bapak-bapak, menurut teh. Ada haroti kieu jauh, paeh langsung di. Ngeunah jong-jong dahar. Teu sadar bapak-bapak teh. Tidak ada kereta api, datang kereta api. Jebret, tawa. Orang dulu pas orang ge. Main tuh. Itu. Apa ya tuh anjing kita kereta api. Segera. Kemana tuh? Sebut, Snoopy. Sebut, bukan nama. Kemana enggak juga tuh. Balik ke nama. Balik lagi atuh udah. Waktu dia canggih lah tuh kan dia teh. Dah ada nak itu sudah tuh. Kembali mana? Urut mau urut. Oke itu saja baru. Coba lah. Baik tuh. Kali itu boleh kan? Siap. Nah, Cikung mah. Abang jelema gitu. Hayang dahar cerita segala rupa. Ini mereka tipu. Abang si SMA. Korek gimana? Korek masalah yang bersekumi wae gimana GGS ampun darah gasolin